حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یزن دلچ نفرت دور کرنے خاطر اخ تدبیر کر کہ مسلمان ایمانن بٲے پانہٕ ؤنۍ مگر اخ یہ بٲے بننُک رشتہ کوٚر تِمو قٲیِم کہ اتھ منٛز اتھ رشتس منٛز چھُ انسان پنُن سُہ بوے انتخاب کران یُس تٔمِس ثوابن منٛز شریٖک امیُک یُس سیگہٕ چھُ اتھ منٛز چھِ أسۍ پران وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ سُہ بنووُکھ مےٚ پنُن بوے خۄداے سٕنٛدِ وتہِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ مےٚ کٔر ژےٚ سۭتۍ صلاح صفٲیی خۄداے سٕنٛدِ وتہِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ مےٚ کوٚر اَتھواس ژےٚ سۭتۍ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ وَآحَدْتُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَكُتُبَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بہٕ چھُس وعدٕ کران تعہُد کران خۄدایَس سۭتۍ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ملائکن سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن کِتابن سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن رسوٗلن سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن انبیاہن سۭتۍ تہٕ ائمہ ہُدا علیہم السلامن سۭتۍ کیٛاہ علی انی ان كنت من اہل الجنة وشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي اگر یہ چھُس بہٕ وعدٕ کران خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ملائکن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن کِتابن رسوٗلن انبیا تہٕ ائمہ معصوٗمیٖنن سۭتۍ کہِ اگر خۄدا مےٚ جنتی بنایہِ اگر مےٚ شفاعتُک اجازت دِیہِ بہٕ اژٕ نہٕ جنتس مگر یہِ کہِ ژٕ ژانکھ جنتس منٛز پانس سۭتۍ یُس یہِ شرعی بوے بنُن تیار گژھِ سُہ چھُ أمِس ونان قبیٖل تہِ مےٚ چھُ قبوٗل یہِ رِشتہٕ ژےٚ سۭتۍ تھاوُن امہِ پتہٕ چھُ أمِس ونان اسقطُ عنك جميع حقوق الأخوة مےٚ ژٔٹۍ ژےٚ سۭتۍ برادری ہٕنٛدۍ سٲری رِشتہٕ ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة ژےٚ سۭتۍ چھُنہٕ مےٚ کٕہٕنۍ رِشتہٕ صرف دعاے خٲرُک اگر شفاعت نصیٖب گوٚو شفاعت کرکھ مےٚ نصیٖب اگر زیارت نصیٖب گژھِ زیارت کرکھ نصیٖب یعنی یُس اصوٗل گژھِ اَسہِ آسُن سون ہر کانٛہہ رِشتہٕ گژھِ آسُن خۄداے سٕنٛدِ باپتھ تہٕ یتھ منٛز چھِ أسۍ یہِ شرعی طور پر عہد کران یُس زن حضرتن یہِ رِشتہٕ کوٚر سُہ اوس 18 ذی الحج یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ عیٖد وۄنۍ تُہۍ چھِو حظ مےٚ ووٚن بوے بننہٕ خٲطرٕ تیار تھاو حظ میٲنِس ہاتس پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھا بوے بننہٕ خٲطرٕ تیار بیٚیہِ چھا پانہٕ ؤنۍ بوے بننہٕ خٲطرٕ تیار کانٛہہ اتن منٛز اتس سٲری اتن منٛز اتس اکھ أکۍ سٕنٛز أسۍ یِمو سارنٕے اتن منٛز سٲری رٔٹِو اکھ أکِس اتھ سۭتۍ اتس منٛز وأخيتك في الله وصافيتك في الله وصافحتك في الله وآحدت الله وملائكته وكتبه ورسله وأنبياءه والأئمة المعصومين عليهم السلام على أني إن كنت من أهل الجنة وشفاعة وأذن لي بأن أدخل الجنة لا أدخلها إلا وأنت معي تؤمن سيدي قبلت أسقط عنك جميع حقوق الأخوة ما خلا الشفاعة والدعاء والزيارة إلهي آمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس نالمت بوئی بارن شرعی بوئی بارن مشان یلی مرزا آواز کنند اکسلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
برشان محمد و آل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جمیع خطبه غدیر مختصر ایدیان که فیتون هکویده که خدا تیم قبول که از کی یاد دوست پیٹ یوزن آخ درهم خرچایی که نزدی خدا سود نشد. बेशक नहीं स्टार्ट नहीं तो कोई चक्कर नहीं रखते हैं हां बस बेशक नमन से अपन जब पर Basic message of Islam is mutual love, tolerance, unity and brotherhood. Brotherhood is the basis of Islam. We have come here to strengthen this bond of brotherhood. I think the message of Eid Ghadeer is also that Muslims of the world should unite themselves and become a powerful nation in the world. This is possible only when mutual love is promoted, unity is promoted in the Muslim community, and we have come here keeping in view this cause. Maulana Sahab, can you tell us a little about the significance of the Eid Ghadeer? Eid Ghadeer is a prophet of Islam said, on this occasion, Man kunta maulahu fa aliyun maula. Sunni and Shia are united on this fact that Hazrat Ali Murtaza Karmallahu Ta'ala Wajhu was the Mawla as declared by the Prophet. And we have at this occasion, we have to follow the teachings of Hazrat Ali Murtaza Karmallahu Ta'ala Wajhu, and it is the message of this Eid Ghadeer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As whole universe is celebrating Eid Ghadeer, we have decided to celebrate over here unitedly. Both Shia and Sunni ulama gathered here, and not only we gathered and celebrated together here, we also celebrated the brotherhood which was taught by Prophet ﷺ as Aqd Ukhuwat. Now we are not only brothers as per the Islamic tradition, but we are now the brothers indeed, which one guarantees each other. If he's able to go to heaven, he will never enter the heaven before he will take his brother with him. Therefore, we are trying to convey the message of Imam Khamenei, who is teaching us to follow basically the teaching of Quran and Prophet ﷺ. And this is the occasion we are celebrating together, both Shia and Sunni ulamas over here in Kashmir. Message of Ghadeer is the leadership. Right now we are having only and unique personality who represents the Ghadeer is Imam Khamenei. And any Shia or Sunni who really wants to serve Islam and Muslims in a real sense are celebrating Eid Ghadeer in this context. وقت چون اجازه دیوان است چون جنس بین سلطان سون
हाजिरी दिन गसन इसलिए दिलो अकई क्रैक युजन सोन नाड़ ते आसन मदा ते आसन नवाह ते आसन क्रैक ते आसन शिया या सुन्नी बगी वन तुम जो या रसूल सिल्मुल लिमन सालमकुम या रसूल हर्बुल लिमन हारबकुम या रसूल सलात तस्सीद यस्य सलाम या रसूल लड़ाई तस्सीद यस्य लड़ाई या रसूल सिल्मुल लिमन सालमकुम या रसूल हर्बुल लिमन हारबकुम या रसूल सलात तस्सीद यस्य सलाम या रसूल लड़ाई तस्सीद यस्य लड़ाई या रसूल। अस्सलाम वालेकुम सलात तस्सीद यस्य सलाम या रसूल लड़ाई तस्सीद यस्य लड़ाई या रसूल सिल्मुल लिमन सालमकुम या रसूल हर्बुल लिमन हारबकुम या रसूल सलात तस्सीद यस्य सलाम या रसूल लड़ाई तस्सीद यस्य लड़ाई या रसूल सिल्मुल लिमन सालमकुम या रसूल हर्बुल लिमन हारबकुम या रसूल सिल्मुल लिमन सालमकुम या रसूल हर्बुल लिमन हारबकुम या रसूल। بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. Allah
मकसद खतरा ये मकसद कराता वसालत हजरत महबूब आलम परदिगार साने मुश्किलात परदिगार से गम दहम कर दो इल्लत सल्लत कर दो परेशानी कर दो पराकंदी कर दो मालिका बे औलाद रोजगार बे हिदायत कर हिदायत सानी उम्र दी बरकत ईमान बरकत अमाल बरकत इल्म बरकत हिदायत बरकत हाल व इंसान हाल अयाल इंसान मेरे भाई इंसान वालिदैन इंसान अकवारिब इंसान जब अंदर इमामी कर परदिगार सही था माश महबूबा शुक्र लिल्लाह हालिमन अलहद लेक और तरशदा शेख शेख अल्लाह ताबरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال الله تعالى في الكتاب المبين إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون